Kiroko kia umuthi gikundi kia aikari kuma kaunti ya Mombasa ni matafanirie mururungano magitetera ikinya ria thirikari ya kaunti ya Mombasa ria kurugamia wendia wa muguka. Aikari aya maugite ni maranyita mbaru kurugamio kwa wendia wa muguka na ni mehariirie kunyitanira na thirikari ya kaunti gukinyaniria watho uyu. Kini watoto wangu 5 kazi ni muguka. Ndani ya nyumba imekuwa watoto wa kiume badili asubuhi kuamka kwenda kutafuta riziki zao, wao wanalala. Sisi kama watu wa makanisani na sisi kama Wakristo tuko nyuma ya viongozi wote ambao wanapinga miguka Mombasa County. Aikari aya maretio thutha wa gavana wa kaunti no Abdulswamad Nasir gwikira kirore watho wa kugiria kaimana wendia na uhuthiri wa muguka kaunti ya Mombasa muthi wa kana kiumia giki. Nasir augite ikinya riri riumanite na ripoti cia ruhonge rwa ugima wa mwiri kaunti-ini iyo iria cionanitie gicunje kia 70% kia arwaru a mirimu ya kimeciria ni ahuthiri a muguka. Kwa mwisho wa kufika mugukani katika boda zetu, gari zozote ambazo kwamba zenye kubeba muguka zipige roundabout ziende kwingine. Na kwa kaunti ya Kilifi, Governor Gideon Mung'aro ni arutire mukana wa gutigithio wira kwa maafitha othe a borithi a wathani wa matura hamwe na maafitha thirikari aria icigo cia ikunyitikana igitwarithia na mbere thuguri ya muguka kana uhuthiri wayo. Nikisikia muguka umeonekana mahali na wewe area ndio unahusika kuchunga vile magari na sesi inachukuliwa, utaenda nyumbani. Sitaki kuona muguka Kilifi County. Walete chochote kingine lakini si vitu ambavyo vinaangamiza generation ya watoto wa Kilifi. Hatuta negotiate. Oho ni oritie magavana othe amwe na wa gicua-ini kunyitanira niguo kuhonokia ciana ciao kumana na ugwati uria uracungiririo ni uhuthiri wa muguka, kuona ciana nini cia ukuru wa miaka 5 kwambatira ni marikite uhuthiri-ini wa muguka. Ona Mombasa amefuatilia na mimi ndio nilianza hii mchakato wa mambo ya muguka Taita, na hakika mwisho wa magavana wote wa pwani watashirikiana ili tuweze kuokoa watoto wetu. Muguka inakuliwa mpaka na watoto wa miaka 5, 6, 10. Kugena kwa thirikari ya kaunti ya Embu ni thiete igoti-ini kuoya marua ma kurugamia mukana wa kugiria wendia wa mugunda kaunti-ini cia Mombasa hamwe na Kilifi. Munini wa gavana wa Embu Kenyua wa Mugo, mubunge wa mbere ya Rugongo Joyfrey Ruko, arimi hamwe na nyitite mi kaunti-ini no maugite watho uyu ungikinyanirio ni ugukorwo na igutha inene kuona kaunti ino ni iriteaga mbeca nyingi. Jumatatu tukavewa onda cia kurugamia ndeto icio cia kuvinga muguka wetu wa kurukithi Mombasa. Nigu twavewa onda iyo tuthi tugangane gotire kana metekire mauke twaranirie. Tuko ndani katikati ya serikali. Azirete vitina hapa ambaye iregi. Ciana cietu icio marauga ni irathukwo ni muguka. Ni ituraga guku muguka uri. Na tutiana ona ciana icio ikithuka. Twite mera turaitu ngembese ni ngwana visi tondu ciana ciakwa ni mengate. Lakini nao kana komana na kithina nethera gutiragorwa mira. Oho ni maugite muguka ni ukoragwo wandikite andu aingi na family nyingi igutigwo ire ya hoi kumana na mukano ucio uria mehitite kuregana naguo. Nataka kuarifu gavana wa Mombasa ni lazima atulie, anjue kwamba muguka ni cash crop. Sisi tuko solidarity na wakulima wetu, lazima mera iende Mombasa. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Gathoni Wang'ang'a.